So hello friends, welcome back to the another videos nang ni hanggan my video kya sivet yang ada les. Na my go video gya ni sakla YouTube customization se gulam gya. Nang ni go channels nang ni le pelup sanga nang ni go channels rame customize te makura le bam les. Maza na te lo lu koram bam les. Maza nang sama te si makura le bam les supposing ne nang ni hangga video tle ne be bam jega na my go video gya customization gulam gya te le. Suppose na video chu makso ga nang ni le aji chi maksa bam jan yo chi ga lo aji na ni to kam pe me les maza na go channels jine jime technical channels le. Nang ni ne subscribe te to maksa bam jong gya subscribe te ga lo sebang ni tagar request te ga le. Kada kada bas tadi jang ka go phone screen me gi place phone screen nang ni go customization je nang ni go laptop pc ga nang ni le do bi le kan stu a go phone ga na mai te la go le phone ga nang ni te ra pa tak ta in ka phone screen ge gi ku le phone screen ge gi plo ge YouTube nang ni Chrome browser ke gilo Chrome browser ke gap te jana nang ni search te lo youtube.com hebe type te lo youtube.com hebe type te blog inko youtube.com hebe type te le nang ni le type te lo type te blog nang ni go inko interface nang ni go YouTube channel la pa ku le Chrome browser long ki gana la pa blog nang ni go pe pre mas jam pe mi pi hang na 3 dot ngo ka la 3 dot ke click te lo 3 dot ke click te blog nang ni hang gap ka ma ba ke jana desktop site hebe la le desktop site hebe nang ni unable to no lo angko I ago desktop site unable to la dai sipo gina angko desktop site unable to blog ga nang ni go pc ge function te gu nang ni go phone ge le function te le suppose ina customization digo ma te ra me be ha jam pe me pi hang ja nang ni go YouTube go icon ngo ka la le sipo ge nang ni go icon ge click te lo I angko icon ge click te blog ga pa kang ge option page la le your channel se go option page la le sipo ge nang ni your channel se go option ge click te lo your channel se go option ge click te blog ga nang ni hang ge option page la le chipo ge banner prepare lang ngo ko jabam je angko go banner le jime technical seven na ke angko I banner hange tele ra hange nang ni hange tele pa ka le smang za na kang ma pi ke blog ge kang ma pi ke blog ge nang ni age nang ni go icon na ngo ko la le smang za na age nang ni pi pe je na customization se la le chipo ge second ge manage video he la le mang za na customize te ra bulam ge te sai se customize channels ke ni click te lo channel customize ke click te blog nang ni do redirected try le redirected try jang ko nang ni go studio Google Studio man nang ni do redirected try le suppose na ko go le redirected te tra le agu redirected sang sing ai blog ge nang ni age pa kang ma ngo ko la le spoge magic stick page la le last second go option ge magic stick ke nang ni click te lo magic stick ke click te blog ge option page la le spoge option page jang ko lo be nang ni go channel customizations kang pi ke zaina layout la le mazina branding la le mazina basic info hebe option chum la le suppose na customizations spoke chum ga nang ni te kham no wi le first option ge layout ke guni khale layout ke ge blog ge yang ko age go video no kai sila le channels trailer for people who haven't subscribed nang go channels ke gilu ja subscribe te to makoram hanga nang go video trailer kai do wi le suppose na yang ko go video trailer ket kai sila le nang ni le spoke kai ne design age kum pe me pe na ad hebe ro me bam le spoke ad te lo nang ni go video trailer video ad kai do wi le he rang to wi le second option ge dai blog futures videos for returning subscribers se la le nang go channels ke subscribe te loi lu ko ram hanga nang video paper ai nei sai suya rai pe go option ge video nang subscribe te to ma ko hanga video pe pele mazana second option ge video nang go subscribe te lu ko ram hanga video ka chi be pe nei be bam jai na du nang na chipo ge option video ket su rai do wi le he rang to wi le mazana ba kang me pi kyu jai na feature section 7 la le feature section 7 ge blog ge ba kang me pi kyu jai na yes short video hebe la le short video na itle ma na isplama na nang ni hanga explain te ra hanga I short video te leba na 30 second 60 second na kai le suppose na short video na nang ni hanga explain te ngam lak je na I short video te le ma le ma za na second option ge gyura le branding ge gyura le branding ge gyudai blog ge nang ni option ngo ka la le chipo ge nang first option ge pictures le ngo ka la le nang ni go YouTube icon da nang ni go pictures da nang ni ne le ne blog ge I get change option na le ma za ne nang ni lu to ne blog ge remove go option na le hebrang to le second option ge banner image se la le banner image le ja I last video ge nong ni de chikau te do bi le logo le rap tak banner le rap tak tra ma I ke te ge le spo ge nong ni na go channels ke pi to mak se bam jan do pi do wi le se bang ni ta rang to le suppose ne I ge banner image ke le ja I ko agu banner ket kai sila le nong ni le banner le do wi kai mak se bam jan do customization na ge lo nong ni go banner ke kai lo ma jana I ge le change te do wi le remove te do wi le kai mak se bam ko ram kai rang
ge request te de lei ma za na video watermark le nang ni gu watermark nang ni gu video le chi jabam ra hange nang gu audience ra video le chi jabam ra hange nang gu watermark kai do bi lei spo ge gu watermark ke kai sira lei spo je nang ni kai mak se bang ko ma kai lo upload ke ni me lo upload ke ni me lo ge nang ni gu channels watermark na kai do wi le seberang to le third option ge gira le third option ge gira blog ge age third option ge basic info lo le basic info ge ge blog ge nang ni gu age channel name and descriptions ge la le agu channel ji me technicals le ma za nang ni gu channels le ka do ba kai do wi le nang ni gu channel ji le do wi le ma na descriptions ge blog ge nang ni gu description ra ma jimna na nang chu nang gu channels ke se gok te ge blog ge nang gu channels gu description le pa do wi le suppose na yang ko age agu description kai sila le pedang dui me kai sila le nang ne me ti ro nei bu dui ro nei du nang ni description ra me kai do wi le se berang to wi le ma za ne ba kang me pi ke blog ge at link he bela le nang ni gu link pe ne blog ge nang gu instagram gu link pe ne blog ge nang gu youtube channels gu link pe ne blog ge at ke kai lo at kenya mai blog ge I guess nang gu channels transactions la le chipo ge nang di jang pe gu link pe nei mi he gu option la le ma za na link nang ni na link kai do wi le ma za na link kai lang na du ni su si le kanes tu kai nei kuram ga option tele ku le chipo ge nang ni gu instagram gu link kai do blog ge channels your seven nang ni copy te pe do wi le ma za na link banners nang ni gu banner sam le link ge nang ni gu kai do kham no wi le se berang to wi le ma za na I gave kang last option ge pay be email le pay sira le email pay be di gum no be nang ni gu email re kai do bi le sam ga nang ni gu business contractor ma nang ni gu channel monetize te long nang ni gu subscriber me ki bang koram nang ni gu email kai blog ge nang su contact te wang koram le bam le nang gu gmail ge message te wang koram le bam le ang kam ra ma youtube channels dd bra ma pi de apni advertisement te bab zabam ra ma apni gu gmail kai bi de ge apni gu sponsorship do bra ma YouTube channels kan kang hibro ne maksa apni sponsorship dulu jati wang zabram ma apogu customizations ke ge blog nang ni gu gmail kai blog nang chu ram ne kuang ber gum nang na advertise gum te ne te do bi le se rang taw ni le suppose na mai go video le nang ni gu channels ke customizations te maksa bam zain du customize te lo se rang taw ni le nang ni hang lu to be bam le to be bam zain du ge like te lo comment te lo subscribe te lo se be kem ga ni le pi ge di be te na ma zana pi ge di be gmail youtubers ram no to ke le se rang taw ni le see